Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, hurmatlı mekendaşlar. Barınızlarga Allah'tan tınçlığı, jana berekesi olsun deybiz. Mına sanalı günlerden keyin eşigizni kapkılap berekeli Ramazan ayı kirip kele jatat. Başından da belgili ayıp koytun bizden Kırgızstan Müslümanlar dini başkarmalığı Oroz ayının 1. günün buyursa 24. aprel dep belgileşti. Elbette bu ayının jağınışına jaraşa bir gün ayırması bolup kalışı mümkün. Sizler menen bugün uşunday bir bağırlaşkın gelip jatat. Bizge uşul berekeli olgan Ramazan ayı Bosog'ubuzda eşigizni qaqqilab kele jatatken bul qanday ay? Elbette eng başında bul ay sabırlılıktın jarmı olgan. Bul ay dindin 4'ten biri olgan. Bizdin orozobuz jana bizdin moynunuza yüktölgön farz bolgan orozobuzun ayı eken. Bul uşunday ay eken ululuğu jana soobu Allah'ın aldığında Peygamberin bir kutlu hadis aytılganday, orozoday soğuptu ibadat yok degen manideye hadisinde aytılganday, demek ululuğu jana soğubu Allah'ın aldığında başka ibadatlarımızdan dağı bir kança ulu bolgan ay. Bul ay kıyamatta bizge şapaatçı ola turgan, oşonday ele ruhtu küçtöndürgön, deneni içeri altkan, nafsibizge çıgara turgan, den soğuluğuzga kam körgön, gün sayın kuvançka bölügen jana Allah'a jolukkan maldağı kursançılıkka kıla turgan berekeli orozo ayыбыз. Peygamber kutlu hadisinde oroza karmagan adam için kuvanıştуу iki uçuru var. Biri oğuz açıp jatkan malı, ikincisi olsa Allah'a jolukkan malı. Bukhari jana Muslim rivayetlen hadislerde bayandalganday, demek bul orozo mına uşunday berekeli ay. Biraz da olsa janvardık avalыбызdan uaklı bolsa da sıyrılıp periştelik bir avalga aylandıra turgan ay. Ünemdүүлükö үйrötkön ay. Күнөөдөн жана жамандыктардан коргогон ay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жаштарга үйлөнүү тууралуу кайрылып жатып, o жаштар тобу, кимиңердин кудуретиңер жетсе, үй биле кургула, бул силерди арамдыктан сактайт. Эгер кудурети жетпегендер орозо тутсун, ал ага калкан болот деген маанидеги мына бүтүн жамандыктардан калкан боло турган орозобуз. Oşondan birgettile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutlu hadisinde biröňör oroza karmaganda başkalarga jaman söz aytpasın, sөгünbösün. Egerde birөө аны tildese je kol kötüre turan bolsa, men orozomун desin degen manide aytılgan Peygamberimizden kutlu hadisi demek bul aydın bizge kalkan bola turan ay ekendigini düşündürүүдө. Oşonday ele amanatты saktooga үйrötkön ay. Bul dünyada barыбыз Allah'ın aldığında amanatçыбыз. Allah Teala bizge iman amanatından başlap bütün bardık ve in ta'udu ni'metallahi la tuhsuha hayatına layık. Eğer de Allah Teala'nın nimetlerini esepteyim desenger jakşılıkların eseğinger jetpeyt degen manide hayatga layık. Uşunçalık Allah'tan çeksiz gelip atkan, esepsiz gelip atkan nimetlerin bары bizge amanat ekendigin tuğdurgan ay. Jana oşol amanatka kıyanatlık kılbastan, Allah'ın buyruğundan çıkbastan, uşul ayda dağı bir jolu Allah Teala'nın alında bergen odabızga bekem turgan bir ay. Sabırдуулук jana erktүүлükке tarbiyelagan ay. Çındığında bul ömürde çınıgı sabırдуулук öz nafsini jenge bilgen. Eger de biz özübüzdü bul ayda jakşılıklardan Allah'ın buyruğunun negizinde uaktılуу tıyganга kudretimiz jetip, erkimiz jetip nafsimizni kolga almagan bolsak, anda Allah'ın tıygan nerselerinden
dinimizin qaytargan nerselerinden, süýüklü paýgambarymyzdyn Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din bizde aýabay ehtiyat bolgaly da eskertken jamandyklaryndan alys boluga belimizi bekem baýla turgan bir ay. Elbette erece tartipler menen ömür sürүүgө tarbiyalagan ay. Urmatly musulman bir tugandarybız, bul ayыбыздын berekesin, jakşylygyn eseptey bersek, esebimiz jetmegençelik deňgeldegi berekeli ay. Şükürçülükke üýretken ay, kedey kembaldarga kamkorluk kılууga üýretken ay. Paýgambarymyz ne deyt bizge? Koňşusy açka bolup, özü tok jatkan adam bizden emes, başgaça aýtkanda musulman emes degen manada eskertүү bir ayı. Urmatly musulman bir tugandarybız, maneke bizge muna uşunday bir berekeli oroza ayыбыз bosogubuzda gelip kaldy. Urmatly musulman bir tugan, biz uşunday bir berekeli, uşunday bir jakşylyklarga mol bolgon oroza ayına kançalyk deňgelde kütüp atabız. Kançalyk deňgelde daýardyklарды görüp atabız. Muna az gündörün arasında hazır men bir kançalyk esepte öttüm. Muna uşunçalyk jakşylykарды özünün kurjununa salıp algan berekeli ayыбыз bizdin bosogubuzdun aldyna gelip kaldy. Eň ehtiyat boluu, je bolbosam orozaya çıkkandan keyin ökünüçlүү nerse emne deseňizder, muna uşunday berekege, jakşylyklarga, molçuluklarga, uşunçalyk adam balasyny talim tarbiyadagı öte çoň bir deňgelge çygara turgan, sebepçi bola turgan berekeli Ramazan ayыбыздын orozosundan kurujalak kalgandardan bolboýly urmatly musulman bir tugandarybız. An üçin biz buga daýar boluşubuz kerek eken. Oba, materialdyk daýardyklar bir günde gele. Köçege çıgasız, düköndörgө, bazarga barasız, kerekli nerseleriňizdi alasız, kandaydy bir deňgelde daýarыңyzdy göresiz. Birok eň negisi ruhani daýardyk eken. Eň negisi sezimimiz menen, akylybız menen, jüregimiz menen, muna uşul lazım men bir topla jakşylyklaryn esepte öttüm. Muna oşolordu sezүү menen, akylybız menen kabul alуу menen, demek menin eşigime uşunçalyk berekeli bir Ramazan ayı gele jatypdyr dep dagı bir jolu ordubuzdan turup, eger uşu günge çeyin daýardygybızdy načar kılıp atsak, je bolbosam daýardyklarybızdy ali görelek bolgan bolsak, urmatly musulman bir tuganдар, keliňizler. Biz daýardygybızga dagı bir jaly köz jugurta bileler. Namaz dindin türkügü bolsa, orozo ruhtun türküge jana azıgı degen alımdarın tamay aytkan sözü var. Demek namazı joktun dinde ülüşü jok dep Hazreti Umar'dın radıyallahu anhu'nun sözü aytılganday, namazı joktun dinde nasibi jok da aytılganday, demek orozosu joktun dagı anın ruhunun, oşol ruhuna azık boluşu nerselerden kurujalap kala turgandygyn aytbasa da түшүнүктүү bolup jata urmatly musulman bir tugandarybız. Kede aябай kurgakçılık bolgonda, je bolbosam kandaydy bir deňgelde egin tegiňleribizdi egip alıp, anan şunday bir zar bolup bulutlu jamgyrdy kütüp başlaýbız go. Muna oşol bulutlu jamgyr gele jatkanda kançalyk süýünebиz. Dıykandarybız ayrıkça kançalyk kursan bolup süýüne başlaýt. Muna kuddu uşul syapty urmatly musulman bir tugandarybız, ruhubuzdun uşunday bir küç kuwatga bayıta turgan, ruhubuzdu jandandıra turgan, oşon men birgelikde adep ahlagybızdy, Allah'a bolgan kulçulugubuzdu dagı bir jolu bekemdey turgan, Allah'a bolgan bagytybızdy dagı bir jolu tüzдөй turgan berekeli Ramazan ayыбыз bizdin bosogubuzda turat. Alımdarybız bul aydy Madrasatul Muhammadiye, Muhammed Peygamberimizdin medresesi de atap koyuşkan eken. Bul dünyada bir kesip eğisi, özünün oşol tandagan kesibinin daha kesipköylüğü boluş üçün bir yılda mümkün bir jolu, mümkün iki jolu belgili bir gündörde oşol kesibin dağı tereňirek üýrenip, dağı jaňy nerselerin üýrenip jana oşonun negizinde işe aşyryş üçün kandaydy bir okulardan ötüşet. Mugalim bolsun, ekonomisi bolsun, finansisi bolsun, juristi bolsun, bütün bari. Emi urmatly musulman bir tugandarybız, biz Allah'ın kulu Peygamberinin ümmeti olup iman keltirgen pende katarında keliňizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizge uşunçalyk bir meýrim menen, uşunçalyk bizge mol jakşylyklar menen aldybızga sunulup atkan berekeli bir ay Ramazan ayыбыздын berekesinden
söz türde ülüşüzdü alğanğa hareket jasaydy. Allah Taala Nahl suresinde Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnallaha ma'allezine ittaqav vellezine hum muhsinun. Sadakallahu azim. Elbette Allah takva bolgan jana жақсы işlerdi жасоочулар менен бирге деген маанидеги Аллахтын аятынан эмнени түшүнөбүз? Рамазандан күтүлгөн максат таквалык деп айтып атат алымдарыбыз Кур'ан аяттарына сөйөнүп. Демек жараткан Алла Таала ар дайым таква болуп жана жақсы işlerди аткаруучулар менен бирге болот экен. Биз да ушу Рамазан айыбызда Аллага болгон үмүтүбүз менен Алладан болгон коркуубузду тең салмактуулукка алып келүү менен ар дайым ушул багытта bir ayыбыздын içinde bir minutubuzdu bolsa da tekке кетирбегенге аракет жасашыбыз керек экен. 1995 Аллах насип кылып эң биринчи умрага барган элек. Досторубуз менен. Ал учурда Египетте окуп атканбыз, студентпиз. Умрага бардык 95 Умра ибадаттарын аткардык, зыяраттарыбызды кылдык. Анан базарда bir аксакал кишиге жолуктук. Ата бабалар Түркменистандан барып калган, өзү деле bir топ жашка келип калган экен. Азыр тирүү эмеспи билбейм. Эгер тирүү болгонсо Аллахым өмүрүн берекелүү кылсын. Эгер көз өткөн болсо Аллахым рахматын алсын дейбиз. Ошол аксакал менен сүйлөшүп отуруп калсак айттылар. Биз бул Макка Мукаррама кереметтүү Меккедеги bir жолугушубуз болчу. Биз bir жылда 2 ay ушул базарыбызда түнү күнү уктабастан иштейбиз деди. Себебин сураганыбызда башка 10 айда көп соода кыла албайбыз, себеби эл аз болот. А бул кайсы 2 ay десек, ажылык айы жана орозо айында деди. Эгерде бул айларда ким уктап өткөрүп жиберсе, анда ал Аллахтын ырысынан куржалак калды деп айттылар. Буну эмне үчүн айтып атам? Бул dünya atına bir hareketlerdi misal iretinde aytып atабыз. Ушуну биз акырет атына карап турган болсок, эгер биз бул айларыбызда, бул айыбызда, Рамазан ороза айыбызда ошондой бир көңүл коштук же болбосо кайдыгерлик кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздү бошондуруп таштап койгон болсок, жана айтып өткөндөй эле Мухаммад пайгамбарыбыздын медресесинен бул өтүп кетет бул убакыт тез эле. Көз ачымга чейин өтөт бул күндөрүбүз. Мына эң негизиси натыйжада эмнеге ээ болодук, эмнеден куруп жалак калдык, ошондон этият болсок. Мен жана сөзүмдө айткандай, дыйкандарыбыз ушунчалык бир булуттуу жамгырды күткөндөй, бүгүнкү күндө биз дагы Аллахтын мээримин, рахматын, биринчи 10 күндүктө Аллахтын рахматын жаадырган, экинчи 10 күндүктө Аллахтын берекесин жаадырган, үчүнчү 10 күндүктө жараткан Алла Тааланын кечиримин, ырайымын жаадырып, бейишине киргизген берекелүү ушул Рамазан айыбызга канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө даяр болуп атабыз. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз. Таквалыктын айы дедик. Алла соогун эч кимге билгизбестен өзү гана бере турган айы дедик. Кандайча? Аллах Таала соопторду жаздырып аткан периштелерге дагы бул айдын соопторун жаздырбайт экен. Ошондуктан куттуу хадисте Аллах Табарaka Таала орозонун соогун өзүм берем деп айтты дейт. Бардык эле ибадаттарыбыздын, бардык кулчулуктарыбыздын соогун жараткан Алла берет. Бирок орозо алардан айырмаланып турганы, жана бир жерде окуп өттүм сиздерге. Орозо пенде менен Алланын ортосундагы жашыруун бир келишим сыяктуу экен. Себеби чындыгында сиздин орозолуу экендигиңизди эч ким билбейт, бир Алла билет. Сиздин орозо тутуп атканыңызды эртең менен саарлык кылып, андан кечке чейин Аллахтын буйруктарынын негизинде тыюу салынган нерселерден алыс болуп жүргөнүңүздү бир өзүңүз жана бир Алла билет экен. Ал эми башка ибадаттардычы мүмкүн жаныңыздагы адамдар билиши мүмкүн экен. Мешитке барсаңыз, бул намазхан экен деши мүмкүн экен. Бир садака берген болсоңуз, бул ушундай бир жакшы иштерди кылып, садакасын берип, зекетин берет деп туруп айталат экен. Ажыга барып келген болсоңуз, элдин баары билет сиздин ажылык ибадатыңызды аткарып келгендигин. Ал эми орозодочу, орозодо сиздин орозолуу экендигиңизди бир сиз бир Алла билет экен. Мына сыр каякта турат. Мына Аллах Тааланын орозонун соогун мен гана берем дегендеги мааниси дагы ушул жерде жатса керек. Береке айы дедик.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağırlık kılgıla, sebebe sağırlıkta bereke var dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge uşul orozoda 20 reket taravih namazın özü jasap atkarıp bizge ülgü olup ketdi. Bul taravih namazı başka gündörde yok. Bir gana uşul oroza ayızga taandık bolgan, muvakkada sünnet bolgan taravih namazыбыз. Oşon men birgelikte dualardın tüzdön tüz kabul bolgan oroza ayыбыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğuz açarda kılıngan dua söz türde kabul bolat dedi. Demek hurmatlı Müslüman bir tuğanlarыбыз, jaratkan Allah Taala'nın ar dayım bizge ırologan, ar dayım bizge dualarыбыздын kabul bolusuna uşunçalık açık aykın ortaya koyup bergen berekeli oroza ayыбыздын kündöründe hiç kaçan duadan kurucalak kalbaylı. Eğer jaratkan Allah Taala dua kılsaňar duaňardy tüzdön tüz kabul kılam dep atkan bolsa, bunu da süýüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutlu hadisinde bayandat atkan bolsa, elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı bu hadislerin özünden aytkan jok. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne deydi? Özünün elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al özünden süylebeyt. Anın süylegeninin bari vahiy degen manide ayatını arasak, eğer Peygamberimiz oğuz açıp жатқан çurda dualar kabul bolat degen bolsa, hurmatly Müslüman bir tuğanlarыбыз, bul aylarыбыз, bul ayыбыздын oğuz açar uçuru, bul ayыбыздын her bir vakıtı dualarыбыздын tüzdön tüz kabul bolgan ay bolup esepteletken. Oşon men birgelikte Allah'ın esepsiz nimetlerini sezip şükür keltirүүчү ay. Elimizde jak söz var go. Açtın kadrini tok bilbeyt degen. Mına oroza ayыбызda Allah'ın buyruğuna başıyıp kança vakitga çeyin jegenden içkenden özübüzdü tıyabыз. Mına oşol uçurda özübüzdün nafsibizdi kolga karmao menen kançalagan adamlardın bugünkü günde oşonday bir toyboston kursak aç bolup жүрgөнүn sezip tuya bilet ekenbiz. Başka uçurlarda akılыбыз biraz bolsa dagı oşol nerseler bağıt bергeni menen birok anı seze albayt ekenbiz. Sebebi kaçan özüңdün başına түшкөндө bilesiň degen siyaktуу muna oşonday bir awalga gelgenimizde biz Allah'a şükür keltiret ekenbiz. Allah'ın bergen nimetlerine, rızıklarına şükür deyt ekenbiz. Jana oşol oğuz açıp жаткандагы bir urttam suubuz, oğuz açıp жаткандагы bir tiştem bir ovkatыбызды uşunçalık sezebiz. Kadimgidey içken suuňuz kızıl öňgöçüňizden ötüp aşkazanыңızga түшкөнгө çeyin sezes go. Muna kuddu uşul siyaktуу aç kalgandardın awalyn sezet ekenbiz. Jana Allah'a şükür keltirip muna oşondoylarga kol kavuş kılganga bel baylayt ekenbiz. Nafsibizdi oğuzluktap, erkibиz menen akıl esibizdi küçtöndürüp, janwardyk talaplardan sıyrılıp, adamdık kasiyetibizge örçütüp, periştelik darajaga kötörüle turgan ay deyt alımlarыбыз. Adamlar 3 türlü bolat deyt. Başkaça aytkanda adamlarda janwarlık bir awal bolat eken. Janwar degen belgilүү, içet, jeyt, kalaganын atkarat. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de lahum kulubun la yefkahuna biha ve lahum a'yunun la yubsiruna biha ve lahum azanun la yesma'una biha ulaika kel an'am bel hum adal ulaika humul gafilun. Sadakallahu azim. El-A'raf suresinin 173. ayatında alardın jürekleri var, birok al jürekleri eş nerseni oylanbayt. Alardın közleri hakikatni göre albayt. Alardın kulakları hakikatni uga albayt. Mına uşular ayban siyaktуу, balkim aybandan da beterdir. Mına uşular çınıgı kapilette kalgandar degen manidagi ayatın karap görseňizler, bugünkü günde adamların arasında da demek uşunday bir adamlar var eken. Sıtkı sureti adam siyaktуу görüngeni menen Allah bergen akılın, jürögün, sezimin hakikatga buralbagan, Allah bergen tilin hiç kaçan hakikatты süýlet albagan, Allah'ın bergen nimetlerine şükür emes küfür keltirgenler. Balkim alar ayban siyaktуу andan beterdir deyt. Bul adam balasının ayvani je bolbosam janwarlık bir bagyt eken. Oşon men birgelikde Suri dep koyat eken.
Bul da olsa adamdın bir sırtkı түс bölününden janagı materialistik filosoflar adam balasın eki butlu canavar da aytışat go. Mına oşolordun anıklamasını alayıp sırtından karasanız, tüsünden karasanız adam siyahtı görüngöndör deyt. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutlu hadisinde ne deyt bizge? İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila ajsamikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Allah Taala sizlerden suretіңөргө, sizlerden dene түзүлүшүңөргө, чырайыңарга карабайт. Allah Taala sizlerden жүрөгүңөргө жана sizlerden аткарган иштериңерге карайт деген манда хадисте карап көрсөк, келиңиздер ушул Рамазанда биз мына ошондой абалдан сыйрылып чыгалы, жүрөктөрүбүздү тазарталы, жана ошол тазарган жүрөгүбүздүн негизинде аткарып аткан иш аракеттерибиз түз багытта аткарып аткан иштерибиз каалык Аллахтын ыраазычылыгында болуп, Аллахтын алдында мына ошол нерселерибиз кабыл боло тургандыгын дагы бир жолу эсибизге салсак. Мына ушундай берекелүү Рамазан айыбыз биздин бособузга келип калды. Ошон менен биргеликте эле Мухаммади рухтуу пенделер. Булар кимдер десеңиздер? Булар ар дайым Мухаммад пайгамбарыбызды үлгү туткандар. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha vel yevmil ahir. Ayatına layık. Elbette Allah'ın jana ahiretten ümit kılanlar üçün Allah elçisinde en sonun ülgüler var degen ayatка layık. Bular ağır dayım peygamberdi ülgü tutkanlar. Bular ağır dayım her bir Kudayga kulçuluğunda peygamberin артынан erçigenler. Biz dağımına oruzaga dayardığımızda urmatın son bir tuğandarımız. Daha 3-5 gün vaktimiz var iken gelingizler. Peygamberin ömür bayanının daha bir jolu kolubuzga alalı dağı ayrıkça uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den oruzadagı ibadatları Peygamberimizin oruzadagı Kudayga olgan kulçulukların bir sire okup үйrөнөлү jana Peygamberimizni үлgü tutkanga hareket jasasak. Kur'an-ı Kerim'de Festakim kema umirt buyurulganday tüp-tüz bol degen manida ayat var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaşları ağarıp sakallarına ak düşe başlayt. Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu Allah razı olsun ondan. Allah'ın elçisi çaşlarınızga ak düştü, sakallarınız ağara başladı. Sizdi bu lavalga düşürgen emne degen manida suragan çurda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hud suresi jana anı ağa okşagan süreler meni şunday bir kartaytı degen manidagi sözü var. Al emne olgan? Peygamberlerin avalıbı? Je bolbosam oşol peygamberin артынан erçigen ümmetlerinde gelgen bir azap tozoktor bu dep suralganda jok. Anda uşunda bir ayat var. Fastaqim kema umirt buyurulganday tüp-tüz bol degen mına uşul ayat meni kartaytı degen jogum beret. Bul ayattan biz emneni düşöbüz? Bugünkü günde tüp-tüz bolu, tuğra жүрүү, Allah'tın buyruktарын takdan atkarуу meselesinde bizge ölçöm emne boluş kerek? Kaysi birimiz mümkün ertemenden sağırlıkka çeyin, saat tuzda karap, sağırlık kılıp, andan keyin geçke çeyin, içpey jebey жүрөбүz, oğuz açarda kayra, oğuz açabız, mına oşonu menen orozonu tuttuk, orozodogı tuğralıktı, tüzdüktü, mına oşunda ölçöşüz mümkün. Kaysi birimiz daha başkaça, kaysi birimiz daha başkaça. Kelingizler, orozoga dayardık degende biz үлgü katarı peygamberdi tutaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem butu şişip ketken geçen namaz okuyt elega. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunçalık bir çarçoo görüngönde dağı. Peygamberimiz aldan tayып atkanda dağı. Turup namaz okuy alбай kalganda oturup namaz okuyt elega. Peygamberдің bülösü kebir uçurlarda Ayşe neviziň aytkan malumatına karaganda 2 aylap ısık tamak mındayça aytkanda içpeyt elega. Emne menen gün ötkürösüңөр degen çurda 2 kara nerse dedi. Birösü su, ekincisi kurma dediler. Biz bugünkü günde munçalık avalda olmasak da urmatlı Müslüman bir tuğandarız. Kelingizler bizdi ünömdүүлükö, bizdi başkalarga kamkorluk görsetkөнгө tarbiyalay turgan uşul oroza ayыбызды mına oşondoy tarizde үйrөнөлү, atkaralı jana mına oşondoy jaşoого bel baylaylı. Her bir nematты yaratılış yolunda koldanuu bul her bir Allah Taala'nın bergen nematın yaratılış maksatında koldanuu bul çınığı takvalık deydi alımlarımız.
Başkaça ayтканда Allah Taala bizge emne nemat, emne багытты берген болса, мына ошол багытында колдонуу экен. Буну дагы бизге пайгамбарыбыздын хадистеринен ачык айкын ортодо көрө алабыз. Урматтуу мусулман туугандарыбыз, Рамазан бизге ушунчалык берекелүү, ушунчалык эсепсиз бир жакшылыктар менен биздин босогобузда турат экен. Biz özümüzü daha bir kere gözden ötkürelüçü. Biz kimbiz? İnnel insane huluqa halu'a iza massahu şerru cazu'a ve iza massahu'l hayru manu'a illa'l musallin. El-Ma'arij suresinin 10. ayetinde Peygamber Allah Tebarek Teala bizge çındığında insan sabırsız yaratılgan. Eğer ağa jamandık gelse ayavay tınçık etip, eğer Allah Teala'ga baylık jakşılıklardı bergen bolsaçı sarang bolup kalat. Birok namaz okuyandar андай emес деген manidagi ayat. Mına biz ушундай экенбиз, урматтуу мусулман туугандарыбыз. Allah Taala bir jakşılıktарды urolasa, ошол jakşılıktарды көтөрө албастан, şükür кыла албастан sarang болуп баштасак, же Allah кандайдыр bir сыноо берип койгон болсо, баш аягыбызды таппай, ушунчалык тынчыбыз кетип калат тургандай bir жаратылыш экенбиз. Бирок ушул нерселерден арылууда иллал мусаллин, Allah'a kulçuluk kılganlar bunday bolbayt deyt Allah Tebarek Teala. Elbette siz menen bizde jaratkan Allah, siz bizde dağı jakşırak tanıçı bir Allah emespe. Daha başka bir ayette Enbiya suresinin 37. ayetinde hulukal insanu min acel, insan şaşma bolup jaratılgan degen manidagi ayet gelip otat. Biz ar daim şaşıp turat ekenbiz. Bir nerseni atkarardan murda je bolbosam atkargan bolsak oşonun natijaсын Allah Taala akirette ukmuş çoğun natijaga akirette degen beyişim var. Beyişte uşunday bir gözüңөр görбөгөн, kulağыңар ukpagan, akılыңarga gelbegen, tiliңер daam tatpagan nematları бар dese de bolboy. Pende bul dünyada dagı oşol atkargan nersesinin jakşılığın körüp kalganга hareket kılgan bir şaşılma jandık ekenbiz. Bul tabiatımızdan, jaratılışıdan oşonday eкен, урматтуу мусулман туугандарыбыз. Oşondan Allah Taala bizge emneni buyurgan bolsa, anın jakşılıkları beyişte esepsiz bolsa akirette alemi bul dünyada bar ekendigin bizge açık ayıkın ortaga koyup koygan berekeli Ramazan ay. Bul emne bul dünyada jakşılıklarыбыз. Bul dünyada jakşılıktan ayttık. Ünemden үйрөнөт экенбиz. Nafsimizi kolubuzga karmap, aram nerselerden tıyılganga değil baylat ekенбиz. Sebebi adaldan tıyılgan, aramdan tıyılısı oңayla bolat bir maselesi var. Oşon men birgelikte den soğluğunun çın bolusu turalı Peygamberin aytan hadislerinde. Her bir nersenin zeketi var. Denenin zeketi, bul oroza degen manidagi hadisine layık. Demek bul dünyadagi atkarıp atkan nerseler, orozadagi bul jakşılıklarыбыз, oşol dene tüzülüşübüzdün kandaydı bir dengelde, denebиздин çın bolusu, den soğluğunun beken bolusundagi jakşılıkları, koomçulukta biri-birine olgan jakşı mamillerinin jakşılıkları, ayrıkça üy bülöde erteminen bari kovurap olturup bir stolun üstünde, bir dastorkon üstünde sarılık kılgan bolsa, geçinde kayradan oşol dastorkonga olturup, bari çoğu olturup bir de vakta oğuzaçarların kılgan bolsa iftarlıkların, kanday sonun bereke, kanday sonun birimlik ıntımaktın bekemdelüsü. Kiçineke mamleket bolgan üy bülöde şunday bir bekemlikler bolgan bolsa Ramazanda, orozada, alemi çoğun bolgan, çoğun üy bülö bolgan mamlekette de söz türde jakşılıklar, birimlik ıntmaklar örü olay turgandığı, bul orozonun, bul dünyadagi jakşılıklarının kiçineke gana bir-eki körünüşler eken. Demek Allah Taala başka bir ayette aytkanday, ya eyyuhellezine amenuttakullah, o iman keltirgen pendeler, Allah'tan korkqıla. Makul, orozodan kütülgen maksat takvalık dep atabız. Ahiretinde beyiş dep atabız. Birok bu dünyadagi çü degen suralarına وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا. El-Ahzab suresinin 70. ayetinde, o iman keltirgen pendelerim, Allah'tan korkula. Makul Allah'tan korkom da, maga emne payda degen siyaktуу şaşılma pendenin joğuna, Allah'tan korksoňar siler ardayım, tuğra söz süylögüle. Allah'dan korku menen siler, orozoňardy tutkanыңarda dagı, Peygamberimiz kutlu hadis eskertkendey,
Egerde orozada adam balası jaman sözlerden, jaman kıyalcılıklardan özünü toktotpogon bolsa, anda anın erteden geçke açka çankap жүргөндөн başka paydası жоқ деген eskертүүсүнө дуушар болуп калбагандай болуп, Allah'tan korkla, jana ardayım tuğra söz süylögüle. Muna oşonda Allah Taala silerdin işiңерди оңдоп koyat. Allah Taala günöңөрдү geçiret. Kim Allah'a jana paygambarına baş igen bolsa, muna çınıgı, yetişkendik, çınıgı iyilik muna uşul. Allah Taala muna oşonda bir iyiliklerdi tartılayt degen manidagi ayat. Kim Allah'a anın elçisine moyun sunsa elbette oşolar çoң iyilikке жетишет деген iyiliklerge jete turgan maselelerimiz dagı Allah Taala'nın açık aykın ortada koyup bergen ayatlarından eken. Oşol siyahtı urmatlı Müslüman bir tuğandarыбыз. Biz uşunda bir berekeli Ramazan ayımızga çındığında ele niyetlerimizi tüz kılıp, nafslerimizi biraz da olsa da bir tazartıp, mına uşunda berekeli Ramazan ayını kütüp alğanğa da erbіз var. Şaban ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına Şaban ayının akırkı günlerini yaşap atağız. Niyetiңерди түздөгүлө, nafsiңерди тазарткыла деген маанидеги hadisine ылайык, biz дагы бир жолу мына 3-5 күн ичинде жок дегенде ниеттерибизди кайрадан түздөйлү, nafsibizди бир аз болсо да тазалаганга аракет кылалы, берекелүү, эсепсиз бир неиматтарга бай болгон, ушунчалык бир жакшылыктарга бизге нөшөрлөп жааган жамгырдай жаадыра турган жакшылыктарга ээ боло турган Рамазан айыбыз биздин бособузга келип калды. Бирок her bir nersenin oң жана терс жагы бар дегендей, көптөгөн мусулман bir тугандарыбыз мүмкүн ушул жакшылыктардан куружалак калып калуусу да мүмкүн. Ошондуктан дагы бир жолу келиңиздер урматтуу мусулман bir тугандарыбыз. Ошол жакшылыктардан куружалак калбаш үчүн дагы бир аракет кылалы. Колубузга алалы китептерибизди. Рамазан тууралуу аалымдардын жазган фик китептерин бирсиде колубузга алып, 3-5 күн ичинде кайрадан окуп чыгалы. Orozanın parzları, sünnetleri, talapları, orozanı buzuucu nerselerden oğlak bolğan hareket kılуу menen. Orozada har kanday bir maselelerde bugünkü günde barыбызга ушунчалык bir жеңил болгон китептерибиz колубузда турат. Ошондуктан дагы bir даярдыктын bir белгиси мына ошол орозо тууралуу пайгамбардын айткан хадистери жана ошол хадистерден аалымдардын чыгарып берген фикый өкүмдөрүн дагы бир сыйра кайталап окуп чыгыштыгыбыз дагы Рамазаныбызга чоң bir даярдык болуп эсептелет. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى El-Leyl suresinin 8-10 ayetlerinde Allah Teala ne deydi? Kimde kim bereşenlik kılsa, cana takva bolsa, cana da al beyişti çin dep bilse, Allah Teala'nın bütün bardık jakşılıklarını tartılayım degenin hakikat ekendigine işengen bolsa, Allah Taala anday pendelerin işin ardayım oңунан çağırıp koyot deydi. Alemi kimde kim sarаңдык kılsa, jana tekeberdik kılsa, jaratkandın bütün bardık jakşılıklarını çetke kakkan bolsa, beyişçi жалган деген bolsa, anda biz anday adamların jolun kıyınçılıklarga burabız деген manidagi ayat. Urmatlı Müslüman keliңizdер, şu berekeli Oroza ayыбызda biz takvalardan bolğan hareket kılalı, bereşenlerden bolğan hareket kılalı. Sebebi beyiş bereşenlerdi mekeni deydi. Adam günah kılsa dağı bir o bereşen bolğan bolsa acı emez. Allah'ın rahmetine ev olup beyişke girüsü mümkün deydi alımlarımız. Uşul berekeli Ramazan ayında daha gövrük bereşen bolup, daha gövrük jaratkan Allah Taala'nın pendelerine tartılagan bütün bardık jakşılıkların ova bul hakikat nerse dep turup kabul alуу menen, akılыбызды, esibizdi tunutуу menen, sezimleribizdi oşol jaka buruu menen Allah'a karşı bet algan bolsok, fesanu yassiruhu lil yusra. Allah Taala anday pendelerin jolun jеңил kılıp koyam degen uadasını alayıp, uşu berekeli Ramazandan keyin bizdin jaşoobuz inşallah wagtılуу bir sınooga duçar bolgan uşul abалыбыздан çıkıp ketүү bir mümkünçülüğüne ee bolsok degen ümitdebiz, tilekdebiz. Oşon men birgelikde El-Gâşiye suresinde Allah Taala Vucuhun yevme izin na'imeh li sa'yiha radiye fi cennetin aliye. Sadakallahu azim. Al günü albırlagan yüzdüler de olat. Yüzler şunçalık jarık bolgandar bolat. Kaysı günü? Ahirette. Öz iş hareketine razı bolup alar beyik beyişlerde olat degen manidagi ayat bizge emnen düşünür otat.
ушул Аллахтын алдына барганда жүзүбүздүн жарык болуп, шунчалык бир сүйүнгөнгө, курсанчылыкка ээ болгубуз келген болсо, анда биз ар дайым ушул жолдо са'юн деген сөз келип атат бул жерде Аллахтын бул аятында. Са'юн деген эмне? Ар дайым чуркоо, ар дайым аракет кылуу. Бир аткарып коюп анан таштап коюу эмес. Же болбосо катуу бир нерсени жасап коюп анан артынан ошол нерсени таптакыр жасабай коюу эмес. Бир нерсени аткарган болсок, ошону аягына чейин аткарганга бел байлоо. Мына ошондой кулчулук кылган болсок, эртең Аллах Таала бийик бейиштеринде жүздөрүбүздү жарык кылып туруп ошондой бир бейишинин төрүнө кое тургандыгы ачык айкын баяндалып атат. Бул берекелүү ороза айыбызда дагы келиңиздер. Орозонун биринчи күнүнөн баштап акыркы күнүнө чейин бардык орозонун талаптарына бекем туруу менен Куран айы деп атабыз. Эң биринчи Куранга бет алсак, Имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи орозо келген чорда столдун үстүндөгү бардык китептерин четке жылдырып, Куран айы келди. Мен Куран айында Куран менен болом деп столдун үстүнө Куранды коет экен эле. Биз да келиңиздер. Куран айы болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен Жабраил периште алейхиссалам Куранды бири-бирине окуп берүү менен бул айды ушундай бир берекеттүү кылат эле. Эмне үчүн десеңиздер, бул айда Куран түшүрүлгөн ай. Бул берекелүү айда 1000 айдан да артык болгон кадыр түн бар ай. Бул берекелүү айда башка айларга таандык болбогон, жана мурда да айттым, таравих деген намаздарыбыз бар айлар ай. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, келиңиздер ушундай бир берекелүү айды иншалла берекесинен баарыбыз үлүшүбүздү ала тургандардан кылсын деп Аллага көп-көп дуа кылалы. Пенде ушундай жандык экен. Ва иза массан наса дуррун, эгерде инсанга бир жамандык келген болсо, дa'u rabbahum munibina ilayhi, Аллага жалын жалбарып жатып калат. Сумма иза азaqahum minhu rahmatan иза фарикум minhum би rabbihim yushrikun. Рум сүрөсүнүн 33-аятында. Эгер адамдарга кандайдыр бир зыян келсе, жаратканга жалбарып, ага ушунчалык бет алып жалбарып жатып калышат. Кийин Алла аларга өз мээриминен таттырып, ошол зыяндан арылтып койгон болсо, алардын бир тобу кайра эле жаратканына шерик кошушат деген Алланын эскертүүсү. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, берекелүү Рамазан айыбызды иншалла Аллага бет алуу менен жана Рамазандан кийинки жашообуз Аллага ушунчалык бекем түз болгондой, пайгамбардын жанагы аяттагы ушунчалык бир бекемдиктеги кема фастакым кема умир, Аллах кандай буйруган болсо ошондой бол деген аятына ылайык жашаттырсын Аллах Таала Рамазандан кийинки жашообузда. Сөзүмдү жыйынтап жатып, ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махраджан ва ярзуку мин хайсу ла яхтасиб. Жана ким Алладан коркуп, ким Аллах Тааладан чыныгы коркуда корккон болсо, Алла ага бардык кайгы капаларын чыгып кетүү жолдорун көрсөтүп коет, жана аны өзү күтпөгөн тараптан ырыскылы кылып коет деген маңда аятына ылайык. Рамазаныбыз иншалла ушундай бир берекелүү айлардан болуп, Аллахка болгон багатыбыз дагы бир түздөлүп, Кудайым бизди ар дайым өзүнүн жакшылыктарына ыроолосун дейбиз. Аллахым бизди дайым өзүнө чыныгы кул, пайгамбарыбызга дагы сыймыктанган үммөттөрүнүн катарында кылсын. Аллах Таала ар дайым сиз менен бизди адаштырбасын. Адаштагандарды өзүнүн туура хидаят жолуна салсын. Бүгүнкү ушул убактылуу башыбызга келип аткан нерселерден, ушул берекелүү Рамазан айынын урматында, ошол Рамазандагы бүтүн жакшылыктардын урматында бизди тез күндүн ичинде элибизди, журтубузду, жалпы дүйнөбүздүн ушул апаттардан арылтсын. Аллахым ислам динине күч-кубат берсин, мусулмандарга ар дайым биримдик, ынтымак берсин деп бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыңыздардан ыраазы болсун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.